Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi niya mga kakasisin kami hatiranan. Kita niyo hajaman ini. Serta yari na yung guru pagsupusin waktu. Yang hari na kong pagkabay. Para po na siya katong tanyo. Mayroon na kain na yung Francisco Rahman al-Sir. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamuha kabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian, maun pahadarat sing kamu, arin din nasadya in abutan sin suarain. Adapun in ganap pangadjian, yatud na mo maun pahadarat sing kamu, ayat ikakauhaan tagunun, ikakauhaan tagsiyam, kaayat ikakatluan Suratul A'raf. Di ayat nasabut aw ni patumtum kato taniusin Allah Ta'ala kagunahan sing kabuhi taniw mangarap kaniya. Iwan kagunahan sing kamatay taniw manay kud nga dunya nagdara sing kabayaan sin Tuhan. Aula-aula na mga anak kapu yari kita ni wamasya mataw din tatandasan. Intatandasan sa lagu-lagu akanabihan ni wan karasulan. Insumunod tatandasan sa lagu-lagu mga sila mag-aarama.
nakaligtas, nakapasi mga bariman usog, ibang bariman babae, at tatandasan kanila. Mga anak ka po, tengukan tayo yung palmansin Allah Ta'ala, ayatin. Qul amara rabbi bil qist. Palman si mahasud si mahatinggi. Baitaan kanila ya kau nabi kahinapusan iwan rasul. Baitaan mga sila nagsakutupatuhan. Mga sila naganyaya. Mga sila nagpupuro. Baitaan sa barang si mga sila na naikude nga kabayaan sintuhan. Amara rabbi bil qist. Inda akan kaymu sinallahu ta'ala kaadilan. Inda akan kaymu sinallahu ta'ala magad hakabayaan sintuhan di manjari magadin tau hakabayaan niya. Way na hinang niya habaran niya. Way na hinang niya pagkaun niya. Nagluto sadya siya. Ingkatan niya ianughara kaniya sinallahu ta'ala. Baitay sila. Inda akan kaku sintuhan. Pasampay maun kaniyo. Magad sing kasabunhalan iwan sin kahatulan. Wala nagdaakin Tuhan pahinang mangi. Karawa nang daak man siya pakahatulan, pakaadilan, nang lang diaak sila papanglangun dayng hama hinang mangi. Hinang kasabun na lariwan kaadilan, iagad nila, kakuyaran hadunya, iwan kakuyaran adlaw akhirat. Sa barang silyangan tiyang kisan nila, tao marayaw sila patuhan, iwan tao marayaw sila halong sinula. Naaturan niyo na mga anak ka po yung mga tao. Simimay iwan simiha, daing haran, kabayaan sintuha. Adlaw-adlaw, yung kahalubiluhan. Magsusungin adlaw, magsusungin patahunan, magsusungin iwan magtataod. Hindi na makada kasabunalan iwan nakahatulan. Baitaan kanila. Amara rabbi bil qist. Inda akan kaku sinallahu subhanahu wa ta'ala. Papaararunin manusia kasabunalan iwan nakahatulan. Ini karwa wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Iwan inda akan kaku sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pag-ihlas kamu patuhan. Ay niulamuri ing kabayaan sintuhan sing kabayaan niyo. Bukun kamu nagtula. Bukun kamu nagsarul. Nakawaing kamu yan, nag-ibadatin atay niyo, nag-ibadatin suara niyo, nag-ibadatin pituang gautabaran niyo, nag-ibadatin nyawalihan niyo, akaran niyo yung kabayaan sintuhan niyo. Hipuan niyo, inatay niyo, simpag-ihlas, iwan yakin. Aula-aula na sambahayang. Sambahayang makalima makarumang kaadlaw mang dimayaw, hatulkaw bang dimayaw, makadkaw kasabunala. Sa kalim masanatuin ni biadagbus, wala nakaagada kasabunalan, wala nakaagada kahatulan. In dagbus, in makaagada, amura in mga sila bariman usog, iban bariman babay. May taed to, danundaran sila tiyatag sintuhan. Unim paltaran sinallahu ta'ala kanila, ya ayyuhallazina amanu.
Mga kamu bariman usugi wan bariman babae, ittaqullah. In tiyawag bariman na. In partawagan papagmabuwaon pa Tuhan. Sin nagmamabuwa na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan in partawagan yan kasi iwan lasa ang pasilari ma taabit sin napsu nila, sin syahwat nila, iwan sin mananaabit ti pamangin. Tayan mga anak po. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Pag-ihlas kamu patuha. Hapag ibadat niyo aula-aula na hasambahayang makalimahang karum hang kaadlaw. Akaran niyo in waktu. Akaran niyo in wajib. Akaran niyo in rukun. Akaran niyo in kabayaan sintuhan. Bang niyo iya din sambahayang yan nakabayaan sintuhan niyo. Kakausan niyo puunin napsu niyo. Kakausan niyo kusmuun in syahwat niyo. Kakausan niyo himusmu simpikilan niyo. Tumaalok kamukatan pakabayaan sintuhan sabab haunahan mo in kaadilan, haunahan mo in kahatulan. Amuad to mga anak kapo, imbiyata kato tanim. Ini kato, waduhu mukhlisina lahuddin. Puasin pagtaat, puasin pagibadat, iwansin pagsambayang, panghindua kamu patuhan. Pangayo kamu suhud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapagibadat niyo, hapagtaat niyo, hapagsambayang niyo, hakatan pakaradyaan niyo, pangayo kamu patuhan. Dahil nga sabab yan, hindi mangayo patuhan bardusa. Nawangin tao yan, di na mangayo patuhan, harap niya na mangayo pakain. Na, ginis babarapan na yung piyangayuan sin tao. Ang pembeta sin Tuhan, ay kamu mangayo pakataan. O doon ni pangayo kamuruha harap marikaku. Harap patuhan niyo, ay kamu mangayo pakabayaan niyo. Yung mga musyrikin, yung mga munafikin, yung mga zalimin, yung mga kafirin, nangayo sila pakabayaan nila. In nangayo da pakabayaan sintuhan amura, imbar iman usug, iwan bar iman babae, mukhlisin, nagihila sila patuhan. Iagad nila in kabayaan sin Allah Ta'ala hapagdua. Iagad nila in waktu, iagad nila in luwal, iagad nila in kataan kabayaan sintuhan, bukunin iagad nila, naghinang sila atulan kabayaan nila. Kama badaakum ta'udun, tumtumun na to, in nagpapanjari ka to, taniw Tuhan. Buhi kita ni waon, pag-uus patayon kita ni buhion magbalik. Ang kakausan sintuhan, piyapanjari kita niyo, damik kian, kakausan da sintuhan, babalikun kita niyo. Dahil nga sababian, piyagkakahakaran simbar iman, buhiun magbalik, sinbuhi kakkan. Mga anak ka po, piyagkakahakaran niya to, si mga bariman. Na, ang kabuhi taniuryadun niya, nagsimpak parwa. Ang kabuhi hadlaw ka na damik kian, magsimpak, dapa, dua parakala. Parikan hada, tumpukan si manusia, miagad sim pamandu, hiatud sing kanabihan iwan karasulan. Iagad nila yung pag-iman sa bunal, iagad nila yung panauhid sa bunal, iagad nila yung pagtaat sa bunal, iagad nila yung pagibadat sa bunal, iagad nila yung pangadatan sa bunal, iagad nila in katan, bunal, iwan kahatulan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Wa parikan hakka alayhimud dalala. Tumpukan
wala na miyakad sin pamandu, iniakad nila kalaungan. Biya na si mga musyrikin. Biya na si Yahudi wan Nasara. Ampa sila nag-uwag-uwag. In sila yaon, sila na in kalasahan sin Tuhan, sila na in family sin Tuhan, sila na in anak po sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, hinang nila kalaungan, wala miya kada kanabihan iwan karasulan, piagmulkaan sila kabuhi, piagmulkaan sila kamatay, patangkisun kita niyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Intimangkis dabar iman, ittakhadhu syayatina awliya min dunillah. Intumpukan miya kada kasabunalan, iniagad nila kanabihan iwan karasulan. Intumpukan miya kada kalaungan, iabit sila sin napsu nila. Iabit sila sin syahwat nila. Iabit sila sin pikilan nila. Ittakhadhu syayatina awliya. Hinang nila bagay in syaitan. Inin syaitan banta nila. Inin syaitan simulang patuhan nila. Banta sin Tuhan nila rin makaato. Banta nila rin da makaato kanila wang nila akaruning kabayaan sin Tuhan. Unim mga sila yan, hinang nila na bagay. Hinang nila man bagay. Kakuyaran nila yung mangi, kaastulan nila yung marayo. Di sila laulon hamangi. Sa hamarayaw, way pa sila nakahinang, at sila kasuysuyan, liaul na, lisuan na. Dahil nga sabab yan, piya pahil-pahil nila yung marayaw, imangi matagi sila. Tanyo mga tuan. Uno pende ita sintuhan, wayahsabuna annahum muhtadun. Yung mga sila yan, namin naggugulal. Marayaw sinin sila laong, di sila makadakabayaan sintuhan, in pamistahan nila sila na yung tao, miya makada pamandu. Taniyo mga anak po. Mangannal kita niyo marayaw. In syaitan, di kauhundungan. Sahingga kau malarak. Malarakin atay mo tudyo patuhan. Malarakin suara mo tudyo patuhan. Malarakin pituang gautabaran mo patuhan. Malarakin nyawalihan mo. Sahingga kau masipug na hadarat sintuhan biya kanila. Mga anak po, maulong ka tutan yun Allah Ta'ala. Inhang katahun hang po tag 2 bulan. In tiap-tiap bulan, yan dunhan in pag-alop sin ipon iwan tag-ipon. Yan dunhan in pag-ibadat, in pagtaat kabayaan sin Allah Ta'ala. Yan dunhan in pangarad mo hakasabunalan iwan hakaadilan. Hawala mo na napakusog. Hawala mo na naagad. Aun hambuok bulan, piyawidda sintuhan kayo. Bang malammak kaw hakaybanan bulan, nagtaat iwan nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulong sin Allah ta'ala kayo, bukun kaw piyapanjari siksa undiya dunya, sa nagsiksa kaw simbaran mo. Bukun kaw piyapanjari sintuhan, magkahiluhalaan diha dunya, sa nagkahiluhalaan kau simbaran mo. Piya panjari kau sintuhan kalasahan niya. Piarahan kau sulat, piarahan kau nabi, piarahan kau singkatan tanda ini kau kalasahan niya. Bukun kau piya panjari pisyukun niya, bukun kau piya panjari nalkaun niya, piya panjari kau kalasahan niya, karidaan niya, dahin diha dunya sambil paadlaw akhirat. Mga tuan, bulan Syakban kita nubiyaon, day dakuma. Day dakuman dumatong na in bulan Ramadan. Uno in bulan Ramadan yan. Piyag ibadatan sinum nakauna.
nagpupuasa in ummat na kauna. Kataan mano siya nagpuasa. Siya in sa taod-taod dia aksintuhan magpuasa amunin ummat haulihanin. Sabab in kataan gumi ginlupaan kaya hulaan na si manusia. Ampay nakauna tiyo-tiyo da. Na isiyun tiyawag sin Allah Ta'ala yan. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Imbiyaitaan sin Allah Ta'ala na wajib na kaniwin magpuasa amin taga-iman. Nakauna yung pag-iman, haulihan yung pagpuasa. Dahil nga sabab yan. In bulan 5 bay, wala kimusugin pag-iman mo, pakusukan na biyahon. In bulan 5 bay, wala kimugdan yung pag-iman mo, pakugdan na. In bulan 5 bay, in iman mo bukun bunal, in iman mo bukun hatul, pabunala na ibang pahatulan na, ba't kau matawag sin tawagan sin Tuhan, ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu beriman usugiwan beriman babai. Nasadya kamu, aw ni pahinangkukan. Buko ni paminsanakan niyo. Hipaglipat sing karayawan niyo. Hipagtali niyo, aun tuy wala niyo nahinang. Hari niyo nabalikan magbalik. Kutiba alaikumus siyam. Wajib na mo kaniyo im magpuasa. Na, im pagpuasa yan uno. Uning kabayaan sintuhan doon na pagpuasa yan kato. Binsa naun kita. Binsa naun ka pagkaun. Binsa naun ka uri pakaunun. Binsa naun ka uri painumun. Binsa naun ka uri patuhun. Di, nauno. Yuridullahu bikumul yusra. Ing kabayaan sintuhan dia pagpuasa ini, kaluhayan kau. Bukon kau kasigpitan. Pagka kau kasigpitan si bulan 5 bay. Habiha unini. Tud kau pa bulan Ramadan. In iman mo malano. In pagtaat mo malano. In atay mo malano. Paluhayon kay mo sinallahu subhanahu. Dahil nga sababian mga anak po. Biya din ang kagi si mga sahabat sin nabi nagpuasa. Unuin dia nila ring habulan, wifi bulan Ramadan, unuin tiyad dia nila. Bang hamasabiyon, unuin preparation nila. Nagsadya kiarutan bukas. Nagsadya kiarutan sapi. Unuin siyadya nila. Dahil nga mga siyadya nila, al-imanul qawi. Amo na impag-iman makusog. Sabab amo at tintiyawag sintuhan. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus siya. Mga kamubar iman na wajib na kanyo in pagpuasa. Manita sila ito natawag sabab sintu. Wala nabugtoy natay nila. Wala nabugtoy suara nila. Wala nabugtoy pito ang gautabaran nila. Dahil nga sabab yan, mga anak po, insadyahon na to ini, pila adlaw rakuman, sumud na yung bulan Ramadan, bikasratil istighfari wat taubah. Pataurun na to, impangayo na to, kamaapan patuhan. Pataurun na to, impagtaubat na to, uning pagtawat yan, sumanggup pa tuha. May tayad to. Sabab biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya. Ragima ampumriin. Adraka Ramadan palayu parlah. Nahipo sing kalukuyan ni manusia yan. Usog na ka, babae na ka. Dayahan na ka, himiskin na ka.
nahipo sing kalugian. Manasin nahipo, naglasay na. May nahipo sing kalugian, iabutan simbulan Ramadan, wala siya na ampun. Wala na papasindusan niya. Wala da siya na ampun harugayng bulan, wala da napapasarugayng bulan. Pag-abot simbulan Ramadan, nahipo siya sing kalugian, ing kalugian di matungkan niya, wala siya iampun sintuhan, wala da sila nagampun misan magkahi. Tanyo yung mga tuan. Dahil nga sa babiyad tuwing mga sahabatin hinang nila, piyatawd nila yung pangayo nila kaampunan patuhan. Ba't sila rin makalamu da kalugian? Hikarwa, piyatawd nila yung pangayo nila kaampunan magkahi. May tayad to. Sabab bangkaw simud para Ramadan nagpuasa. Baldo sa kaupatuhan, baldo sa kaupapagkahimu, wala kamu naghalulay, mahinang tampanyad to. Lausim masata, mahinang gaggat. Aun dirihilan kay mo sintuhan, di karihil. Sabab sing gaggat yad to. Sabab sing tampanyad to. Unuin tampan niya do, nag-iigil kamu, nagjajangki kamu. Unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kamu puasa na, wala yarfus, wala yapsu. Bang kamu puasa na, di naman jari magbisyara pamangi, di naman jari magigil, di naman jari magjangki. Ano yan mga tuwa? Bang anaon ng bihad turagbos, luhi. Amot timbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghima an pumriin adraka Ramadan falayu parla. Nahipo sing kalugian ni manusia yaun, iabutan siya simbulan Ramadan, waira siya iampun sintuhan, waira siya nagampun magkahi. Ano yung mga tuan? Uno pinhadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada kaulaju. Siyusin nagpupuasa ri niya tinggalan. Di niya istapu ning kabtangan mangi. Kabtangan mangi patuhan. Kabtangan mangi papagkahin niya. Kabtangan mangi pabaran niya. Waira kaya pusan sin pagpuasan niya. Tuju patuhan. Napabaran niya marik taga kapusan. Man lam yada qawla jur aw amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa syarabuhu. Lupas din pagkaon niya, lupas din pag-inom niya. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mataod nagpupuasa, nagsandal sa jasin uhaw, nagsandal sa jasin abdi, di siya karihilan pahala, di siya karihilan karayawan, sabab impia puasa niya sadya, jasad niya di kumauni bandi minum. Way niya pia puasa inatay niya, way niya pia puasa nyawalihan niya. Imaatud da siya pamangi, di murungog dar siya pamangi, nagbibisyarara siya pamangi, nanganganal da siya pamangi, nagaangan-angan da siya pamangi. Unin mga sahabat yan, kasratul istighfari wat tauba kabla dukhuli Ramadan. Piyataod nila, impangayo nila, kaampunan niwan kamaapan, hari pa sila sumuod pa bulanin. Mga anak ka po, sa Allah Ta'ala, murah-murahan abutan kita niyo. Sinpit sa kauhaan tagwalo. Simahapon niya yan, Jumaat, magkita. Aung pakato taniyo pilay room, patauron na to yadto. Impangayo taniyo, in pagmalila taniyo, in sanggop na to patuha.
Wa man lam yatub, siya hindi magtawbat, di siya mangayo kamaapan, di siya sumanggop patuhan, paulaika humu zalimun. Naglaog na siya simbaran niya, naganyaya na siya simbaran niya. Sin sa taud-taud dirihilan sin Tuhan, di niya madawat, di niya ipaglagi. Hasabab sin, aun yaun nakatampan, aun yaun mangi. Ano yung mga tuwang? Uno penhinang si mga sahabat. Al-khudu wal khusu. Nagpapatibaba sila. Inig nila yung pagtakabur. In pagtakabur sunog. In pagtakabur manglubo. Bang sayuhunin takabur na ig na sinsabahayang. Nasa kaliraman naggaman kimuso. Palman sin Allah Ta'ala, kad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khasi'un. Nagparuntungan. Kauhaan tagupat kajam sa lugay ni abuhim bariman. Unin hinang nila meta sila nagparuntungan. Pasalan halawm sinsambahayang nila, nagpatiko punatay nila patuhan. Imbungan niya, bukon sila takabur papagkay niya. Bukunin aturun ni harap pataas, sinatud niya pabaran ni harap pababa. Nasa kalihat siya saljin, inrangko niya, impananaman niya, opisyal sa rakula. Inindo ka to taniyo sinagaman na to, bangkaw mastal, impangatud mo habaran mo estudyante. Nasa kalituan hat siya mastal, impangatud niya kaniya, supervisor. Itayan. May tayad to. Sabab bangin atud mo pataas. Di, kaunahan, magbayta na sindayaw mo. Hindi man jari magbayta sindayaw mo, subay rayaw sintuhan inibayta mo. Anak po, habulan Ramadan ini. Yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amod timpi akusog nila. Kaya kusog nila nuno, ikatu, ihsan. Kaya kusog nila pagmarayaw patuhan, ibang pagmarayaw patao. Hari sila mamay tahatao, ako na ining kimusugin dayaw patuhan, ibang dayaw patao. Hikarua, mahabbatullah. Kaya taod nila inlasa, kabayaan sintuhan. Inla sa kabayaan sintuhan, mahal ga na yung bulawan, mahal ga na yung alta, mahal ga na yung katantan, amad tin pinakamahal ga. Maita, hipagsusud sulga dunya, iwan hipagsusud sulga adlaw akhirat. Impagkasi iwan paglasa, karidaan kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kalima, piyataod si mga sahabat, Qiyamun wa siyam. Piyataod nila inibadat nila sindum. Piyataod nila inibadat nila sinadlaw. In pardo sindum kaya tunay nila. In sunnat sindum kaya tunay nila. In pardo sinadlaw kaya tunay nila. In sunnat sinadlaw kaya tunay nila. Maita sa lagu-lagu tutong basan sintuhan. Akbar wa azam. Sa rayaw-rayaw tutungbasan. Sa taod-taod tutungbasan sinallahu ta'ala. In ibadatin pagtaat habulan Ramadan. Uno pende ita. Piyataod nila in pagbasa sing Quran iban pagjikin. Maita, magkagunahan kita niyo sumapa at dunya, iwan magsapa at kato taniw adlaw akhirat. Diayta sintuan kato, di makasapa at inalta mo, di makasapa at inanakapo mo.
Yawma la yanfa'u malun wala banun. Tumtuman niyo inadlaw, di na kamo matawang sinalta niyo, di na kamo matawang sin family niyo. Makatawang dakan niyo, pangatayan niyo. Di may tayad tuloy na makatawang. Wala niya napakay pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, impiyataod niya, singuran siya si mga sahabat niya, magbasa sing Quran, magjikir, iwan magpataod sin saraka. Bang nahinangin yadto, akbar wa azam, sa mulya-mulya, sa rayaw-rayaw tutungbasan, iwan sa taod-taod, tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaniya hadlaw kana. Kahinapusan mga anak po, aun hinang. Bang mahinang si manusia, maluwin ibadat niya kata. Tuhbitul ibadah. Maluwin ibadat ni haway pain Ramadan, aula-aula bulan Ramadan. Uno yan mga anak po. Zalimun li nafsi, wa zalimun li ghairi, wa zalimun billah. Liaugan na yung baran niya, liaugan na yung pagkahin niya, liaugan niya sambil Tuhan niya. Para kala. Ingkatan dosa, bang kaumiatay na, way na. Bangin dosa mo, naginumalak, pagpatay mo, umus na. Sa putika simpaglaog, miyamatay na kao, yad tumagdaratong kay mo ngi simpang laog mo. May tayan, lialaugan mo yung baran mo, lialaugan mo yung pagkahim mo, lialaugan mo yung Tuhan mo. Di mo kakausan laugan yung pagkaintuhan mo. Baran mo, naliaugan. Pagkahim mo, yun mo, dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Az-zulmu zulumatun ila yawmil qiyamah. In pag-anyaya, sambil padlaw qiyamah. Yadto na kaw miyamatay, in paglaog, yari pabuhi. Yadto pa miya makadkay mo. Yadto pa rumatungkay mo, waliyadu billah. Ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala kay mo. Ikan na inyadto, into na sabot yadto, ganti ina sin yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Ganti na, kabayaan kay mo sintuhan na bulan Ramadan ini, umaan kay mo, iwan dumayaw kay mo, agara na sadya kabayaan sintuhan mo, pag sadya ka bulan Sa'ban ini, pagdatong mo bulan Ramadan, biyayta kay mo sin Allahu Ta'ala, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisyusyum makapuasa, agarun na kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, man sama Ramadana, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Siyo makapagpuasa. Akaron ning pagpuasa kabayaan sintuhan, yampun na sintuhan indusa niya. Na mura-murahan mga anak po, uuhon na timbaran na to, uuhon na to inyawalihan na to, uuhon na to in atay na to, uuhon na to pituang gautabaran na to. Paagaron na to, pataalukon na to, hakabayaan sintuhan, haibadat tani bulan Ramadan ini, yampun sin Allah Ta'ala indusa, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa betul, kira mana yang mau sebut. Kau Bang. Sarapan ako sini. Pagpis. Sarapan kau sinakot. Ang pagpis. Pati pagpipis rin. Ah, magpisol daw, magpisol siya. Ini yung bato.